too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Akwaba Stronko Enkoma Obibia Dani Damunya Ebre Eshayen Ewo Too Much GH. Ye fidie kesiye ye eso mosonfo muni aba ekes kapa nenanso minimu edi ehyemunim se na watwi mu ensem a ebedi atirentwie ewo omayi emu no eno ena yesi ehu enkonwa epe ensem ni nyina ne pomasibre esanse baabi ade da no wamfa anto a efri eto nti hu behia se de bekoso no nya kyese yesi hu nkonwa twene sere ene abasa na ne ebefri mu ede aba ne se ye futuo se ye de na ni nyina fa eye emu abam na wotwi mu ade ensem anya tese edi ehimpan ye ankasa ye nuaba Moesha ye ne sakra wose wasakra na enumu all of a sudden tese yehu ya ne se wonka okọ committee suicide eno nam so ema wo babonten na tese suicide natural no na wo kasa wo preach tese wo chemu se enyoma wa ye dada ni nyina no we jan na ema watimi de wo mo ekọ sa tibia ni mo pan de eye ne ya wodi ho ya pan eya wo mo ehu ni mobo na wo mo emfa enye den enche eye enom na eno nam so ema chese akrobeto ye papa de ni video yi na chese odi yinkonya ewo TV so eno emu na chese self acclaimed queen Efiasho Snega so de na no ebebetu mu ebe chese nsem no de akwa ye bubruja akwa ye se Christopher ene ye nya atwom ewo ensem no ehu na ye hwe ye papa Kennedy Agyapong no so ne won sensem abo ede aba na yatena si ese no na chese ene ye papa ewo fidue mu aha se ye kan ye papa na ye Prophet Kumchacha and Prophet 1 ono ewo ye ntem hanuma ye ne no ebetwetwe eye enkomo esanse okọ Kingdom FM ema wodin sembi kokotu dwa wo ma Ghana 40 ase se Moesha said the nyomasi ne said the swate ne chese ni shape no said they say anyone no said the enkane netie no hu bi na torment no say nya say wakwa edrosu na ade na tia fa so na sa pa de na chese obi a chese ni sika no emfri nyame na bi a wakwa akotare ho na eno enam so masa oye na we nyina eba na ye papa ewa ha no ne ebedi kan abo eye ni video no na ye firi ho no mu ana ne ya ma no akwa basonko na wo no so enchemu fa ensem yi ho no wabedomo asuko ewa ha se sanse too much de dane da ye kasa we are your number one loyal incredible channel eno nti abusuan mai kwhwe video no embrane ye ba ye beto aso yeah eti Moesha die no ebetumi abase eye bibisa na atom eye two things after say wa fa duro so okwaji aduro ena ono atia fa no so number 2 after say wa kosia wo bia ni sika ni mfiri nyame anya ni pa no ama na ye bibi ana ade no ehunehuna na ade ne sai no torment no sani ama mi ye no we aka sese ye hwe ewiase no ena wo kwa cha ewiase ya na ewiase hey ebi ye nsuo ebi ye nia ebi ye ahoma ebi ye motia ebi ye samai eti dabia no sa wo ye oba na dabia wo se wo ba wo na mu amankrofo a one day one shia dawura na one shia so fukum chacha ye ni peya obaka ko shia de fufuro ta de fufuro ni di nsunsan so obebra wo ene hwe ye ni aba sa wo ye obi a wo hwe ayina ni video na wo boy na ne body kwara asesa ne to no kwara hi ne to ne hi ni mood na nim dua wo ba Facebook na the other to no ni mood ni na nim asesa Moesha ye nim no enye na ehu yi dabi bibi torment no bibi torment sister no prophet e can say wo kan say opem mu kan say wa sakra no ena ma sanema we eba no so oni nipa dwen sane ya adwen dabi na de ye nua ba konfa grada sabe so wa sakra sane ma we what bi wona ho
Yen you ba konfo grad akra na ode boso yi adwuma. Awade mo ti ayi adwuma. Awasesa yi. Ni afa kura na ma na wo bo life mo. Afa na ne ho kura ye fe mo. Thank you. Afa kura na wo konfo grad na mo ye fe mo. Awo bo life mo wo social media no so mo. Eti anya no. And you two things ever so Kumchacha makano. Ba me die me say Moesha of Wafa baby. What's Wafa baby? Me say Wafa baby. And you want who and answer would did the canas one who. Oh, me na mutu ko sunsun ya. Me say me yasophobia. Me type of public me ya me hu we. Ba me no spirit ya timi mu. Adi die me no me say Moesha Wafa baby. Wafa baby. Wafa baby. And that's not the best liquid. Yeah, offer baby, and that's your function. Offer baby, the baby of fire. Idea sister will quiet, any umbrella, any one sedian, and what two Marano, what two are sediano, what two Marano to a sediano, and I must say, so we are so, Miss Offer baby. Yo na abusiafo said the odi for Kumchacha de nsem no to Joanna chete en sakraya aba ne redean mu kra dan edipefe e manipa ehunu e ma wode ye ma me konfoba agrada ye mfato ho ma ye hunu se ye ma me kra mpo ache so de ya abosum di dwuma kra mpo no kra sakraye no kra no ho ya e na ye fe e koso dan da enti e ba ne sen ena Moesha de ma no chese na ho ofe no eso eti anasa nneoma bi ehwinhwan edi efri na brabo eso na wodi fo wa ha enchiremu no menkasa bebre yentwin ben no na wo nchiremu no wondo mo esukọ na yenhunu de wo pe akire ankasa tebusuafo kame wen na yema odi fo Kumchacha akwaba emfa embra yedwumede isu odi fo me akwaba Mejoso meni aba odi fo bibia bokode Ewrade adom yeshi ayache mum yeshi ayache pa yeshi ayache seja eto da bia na obi kan busy wom and ye hu ye ho ache mefa ekwan we so na menchia ahwefo wa ahwe ye nyina ebise mu ni wa ye nso ye ni won ti Ewrade mamo ahoden ne nkwa tenten na nyame improtect mo na ma menchia mempanifo mi no mi ensem bi madam for sofo ba ko kese pa owo Kumasi bishop obidiaba nyame akwa michia wo nyame ma woni nche na Ewrade nyo kese pa na michia bishop adonten boaten so ni so no de bana wanchia na na chese wanye thank you o USA maybe from Virginia bishop adonten boaten misren kwan ewa eni nyame ahoden ni nche eni me ne Jesus Jesus abrantie free yam akon yim awo no so UK nyame hira na papa ena titibrum Kennedy afre poku Kennedy afre munyina monfa program so eni agro enti me ba na sese me chia mo enti me nua ba me da wase odi for said the Moesha and sensem ye asore aye tete binumu ne se we die nyoma bi nkoye ye hunhun bi na tachire because untimi all of a sudden now abasa wasakra na wote hon ma wo se wo kwakwa hye wo ho akonfo Moesha ne sakra ye emu ne nyoma tutu no sai na esifate because wa ma ya tia se ye hunhun bi na torment no emu nchiremu no boye mu me da ase okay ohwe sofo Kumchacha Ghana ha no me ye sofo bi a me ma social media me ye mehu wei me enkom se bibro wa unyame se me de ba public so that say obi baka sofo Kumchacha asem a na bia me ba platform so say ya na ye Bible ya na eno na me pe ko nyame asem no to me wom Psalm 107 verse 20 Bible say wosoman na asem ene beje ye nkwa ene be saye yade nti ya na me ba media eba radio ba TV ya na me pe wed menye me hu we
by Ghana ha me yesofo bi a sofo bia o Ghana ne difo bia ni Ghana ha obeka so hu ade eche me ameti wi Okay. mi nwa manum da Okay. mi nwa manum so da sa sofo bia na difo bi beka se die ohun no sofo Kumchacha ehu bi yade a osa se enye fake nko ade a na osa ne wre a yade no sofo Kumchacha nyame entumi fa me so ensebe by yenu Moesha issue ya be and em say me call eho interviews our kingdom and host ni bisa me and me kan no na dia me kan ye no so ye no kore Okay. enya me pe and me de kan me ye hu nipa Okay. and me hu ade pa and awurade kasa kire me by menye no all the way say da bia na mahu we dabi yanu Moesha me sof Kumchacha me gina wo fidie we so aka say ofa baby Okay. baby ofa ye ne say slave queens no on aba no enne hwe pani bi minister bi MP bi wo henkase bi sikani bi ni pakase bi etumi ni slave queen ba ko pie out na wa man check 2 billion 2 billion 3 billion Okay. minu aba ebi kura to isle gon dan nyina dollars of dollars at the slave queens for no it is slave queen adwuma na aba no aye competition Okay. so what am I say Metwase. aye competition ade bia so no eye competition no dodo ane fo wani kan enye so akọ sekra La Paz Medina any cantonment ya baby a sabe ya man bo 229 unim say your baby o wa ogina wa ne ho fe pa ba utumi ko the whole day onya be man customer ba kokra ne na sabe biem sabe obi nso nya fe enkoyi ba because of ade bi ode afefa nanim laughing to be spray bia wode agu ne ho ti no otumi gina one night na ko 5 rounds etumi thank you wabekwa aba asea kwa aba biem eti bebre mfo wani kan even yen software kura ayewo we mama nka sam chiro ebetumi ba yen chen yeah Okay. bebre tumi ba by sofu Kumchacha me kase sa we ye sofu papa ye mompa ye ma bronsam adwuma nkoso ye ma kwankyele e ma bronsam adwuma enkoso Okay. nipa bebre ye slave queens bebre aba me nchen ba ma mi ya won Okay. yesi bibi aba sorry yesi bibi aba nso ye frɛ no hook up say hook up gas bebre ba eba me nchen ebi owa onbo nso sofu Kumchacha yate wonkan ebi a ye bepe oyele Okay. ye bepe ebi a bibi semna bi ye bepe bibi a to yensa na maka to onsam medie menye sa Okay. mema sole ye mfa bibi nto yensa ye ni bi sa enye bone Okay. menka say ye bone enye bone Okay. ba yen fa bibi me say no watch kura ni chain kura me de to me bo watch ya na say me ho yela me di bibi to me koma na say obi ani ni nature na na yi so ada say ebi ba onso on be pesemna na ma chon say ya so dem wo yen ton semna Okay. so pesemna akomokola ebi ba obi a wo de wo bepe eti no the makers so ne say e man ni chin gas ni chin Okay. yenu ya ba Moesha me say me I'm a man of God, I'm a prophet, I can't lie. Sure. Yenu ya ba no wachin
ano ko prepared powers Okay. men kan sa To me. Awa de beye male madali ni madwuma ibi. Okay. Aye prostitute working. Okay. Eno wa ya na aye slave queen. Awa de beye awo gusu awa de ye. Onse brebi kuro kwakasa osi en na se bibi sa. Eti no China wa chino ano chin ya du baby no kwaje ade bi. Okay. Ade no wobetumi de capture escafo atitiru akasefo ana wafom ade no wafom ade no Say ofum no say be ordinary wade na kan na say den. yeah so ofum bibi na chiwade Wade okay. I say on wo ebebu bi on bu say yes bosoma wo no betena che no On na chi. e no chiro na chiwade Sir. de wana won tena nche no on chiro na chiwade da eti no wo GBB Okay. na ade a wo gi ye no na wo gi said wo benya atitiru akasefo Okay. escafo billionaires Okay. millionaires business tycoons ana wafum ade no na bronsa so no On chade kwa. onti se nyame we ya me ken no opa gidi opa jai Ende no. we ya me ken opa di sofu Kumchacha atem open so a mani matam because mini aba hwɛ bronsam ni tumi ɛwɔ hɔ Okay. na bronsam oni adi papa bi yɛ manipa Okay. ɛnneɛma mmiɛnsa na bronsam wɔ manipa John 10:10 obewia na wakum na wasɛn mini aba bi ba asɔre wɔ me hɔ ɛna ɔba yɛ pɔn yɛ na mini ni di nkɔmɔ wɔ me office wɔ na ɔsesɛbe na ɔbɔ jantra abrabɔ yi bi ana man bi bɛ fa no na sister no so gyina wa ne ho fɛ yeah man bi bɛ fa no ɛna ɔne man ni pie yɛ ɛna ɔne ne kɔ hotel Okay. ɛna ɔne man ne kɔ yɛ ɛna wa charge man no ska kɛseɛ man ne gye to mo man ne tuya yɛ wa ne man ne du hotel wɔ na hotel no so wɔ bush o Okay. takura de kwan so esi bush ɔne man ne du a ɔwɔ yɛ de wɔn bɛ yɛ nyinaa wie yɛ no na ekuro bi ɛda man ne ha ekuro ɛda ne sere ho gaa ne sɛ ne enye kuro ketewa ɛwɔ na man ne ɛka kyerɛ gaa ne sɛ ɔntafiri kuro ne mu ma no na wantafiri kuro ne mu a obeku no Okay. ampa man ne yi pesa Okay. ade kyerɛ gaa ne so ana ma gaa ne wɔ ne sɛ wantafiri mu a ne nkwa no obeku no obetwa so wɔ wa Yan so nim say wade na chi Yeah. na ekɔ. na wohwɛ sɛdeɛ gaa ne ka ekuro no na yɛwɔ mmoa bi yɛfrɛ no gɔgɔme gaa ne sɛ gɔgɔme nyinaa gu kuro no mu Oh. ana kuro no ani ayɛ kɔɔ mogya na man yi da hɔ na gaa yi ɛde n'ano Eta. ɛtafiri kuro yi na gɔgɔme yi nyinaa kɔ n'anum me nua ba eti da biara sɔfo Kumchacha meka sɛ Proverbs 15:16 Proverbs 15:16 wɔsi Awurade mu suro ade ketewa no ɛnumonyam wom ɛkye wɔ bɔnefoɔ ahonyadeɛ bebree fufu a aba wɔ mu no ɛnumonyam wom ɛkye anwam fufu a aba wɔ mu no ɛnumonyam ɛwɔ mu kye anwam efi a akɔla abɔ ne wɔ mu no ɛnumonyam wom ɛkye efi a dawa ɛyɛ empty sɛ efie bi wɔ hɔ na akɔla abɔ ne wɔ fie wɔ a korɔmfoɔ bɛ ɛɛba wɔ a ohun akɔda no koraa ne yɛm hyɛ no Okay. ɛnumonyam wɔ fie wɔkye efie ɛda hɔ empty obi atumi wura ɔkɔyɛ deɛ ɔpɛ Okay. ɛyɛ bɛ ne mabuo me nua ba eti no
me open so be say bibi abetumi bisa nenti na ye o kase Moesha wakwakwagi ade bia wode na chiwade aka no enu nti no na amasa nyoma we ekono na ade nti na se wa banyamimu a still ade nitimi enya nsunsanso ewo ne so eno ne ade atese ye dwen ho a ye nti ase because senka wa sakra ne de anka de wakwakwagi ana se de wode ye ne de senka ne de nka ye hu ni se wa banyamimu no nka se nsunsanso no entimi enya effect ewo ne so ye di kan oba onyame mu daben okay de atosumi no sofo ben wo hia no okay eto da bia mame femfuru wo mara okay sunsun bi betumi atomentew ama spirit bi betumi ahaw wan hwe yie no ankohia sofo nso a ofiri nyame a ya basan ya divert wa mo se ankohia bronsa sofo wo okay okay tienie de america wontema se metewase wo ya sure me ya sure pa make am say Oti ane se sunsun bi etomonto na wantimi ankwankwa akonya nyame sofo aye betimi a direct od wakwa akoma bonsam so me da ase ya ne ni pa bebre nim sawo okay asofo di aye die no ya wonyame ya sofo na ya wabonsam asofo okay ya wo ba asofo so okay 2 Corinthians 11:13 to 14 Paul say won krofo bi o wa ya asomafo atorofo wa ye nyumayfo na adafo awo petu yo won yese Kristo na asoma won udu 14 no se enye wonwa Satan po etumi dane na wo han bofo eti bronsam wotumi dane na wo han bofo ade ye won krofo bi o wa Safania 1 wo kan verse 4 okay Ewrade so obetre ne nsa ewo Juda ni Jerusalem fo so na wo twaban kaye ene abosomsomfo asofo ni nyina gu oseyem ya won krofo bi o wa won ya asofo but on ya abosomsomfo asofo on ya bronsam asofo okay bibi tormente wa na se wan hweyie na wan konya real man of God sofo wo firi nyame ama sofo no mfo wan fan chirechirem na yen deliver wa na san koto bronsam sofo nsam a na yete se from pan to fire me da se na wase yakotum eti no yenu ya Moesha me sofu Kumchacha ya me kan se minnim sofu ko on de na ma ne de ana minnim sofu a wo hye ne nsa ana minnim asole a okode by e ya sam na market problem bi hawa ya wo sofu bi o wa wo problem no de nsa to so a problem ba ye kase unmusa ebi wo ho woyi etina I think say Paul catch Timothy say men pentem emfa wonsa enya den entu obi so tentem so that say ya wo sofo obi o wa wan hwe yie no de nsa kra to so a sofo a we yi dwamanfo no a we yi dwamanfo adwaman adukro no wo de nsa to so pompa ma wa we impart fornication spirit ma the mount afi na wo de wonye ne no na wo ye yeah e wo ho okay abrabo a wo mo no eno na wo bebo okay sofo bi o wa spirit yati ne munya na wo de nsa to so pompa ma wa we impart different spirits at the wurawo at the mount me medi sofo ache my nyam duma che etimi wo experience wa sofo diem etimi amete wo no a me ye sofo wo kra enye obi a waye nyamedwuma ache me ye gya me kora no enye sofo obi a na me ma ne bompa ye ma me no Debbie sofo Kumchacha me to no enye sofo bi a se wo lay hands e wo obi so no eye bibi o ja mame impartation e koso mame nchira wade bi wa Acts chapter 3 okay Peter and John ekwa asori fie no bubu ani na oda wo no esre Peter ska and the Peter ka say dwitani ska de meni bi so aga say dwitani ska de meni bi na de me wo e na me de be ye den me de ma na de wo Peter mu no ana no oyi party amana ana ode ne sato no so no say Yesu ni mo ye den solid eti Peter na bibi woni mu we impart the Holy Spirit at the coin
eti sofo obi bɔ mpa ya ama na wo no okuta sunsun fia Okay. na wonye papa wo impacted Bad spirit at the mount. Okay. It would be ko baby a na do obi komo obi se nipa no nye no ho adwuma se nipa no mo mpa ya ma no se nipa no emfa ne nsem to no so a enye obi akeke enti wodi for na wo ka ne sa no na say no o ma ya tese say Moesha ye fa ne mbra waso ye so na bom pa ye ma na deliver ne free ye ne hawo ni mu ana mini aba mame ka say mi ncho say okay ye nyina ye wo no ye nua ba Moesha ye do ne penasem okay toa epaya ne di ewu toa empire eni ewu sa sabe ye nua ba ye do no okay na busuafo de ne bema sofo bia ye face wo ye nyame sofo a wo ye papa a wo de bible ye adwuma okay na won fa duro ene bosom nya adwuma eye on fa ne nkoho tie ne ye pa me too na busua be ba bia ye de Moesha abekọ ebe ye me ya eye bosom so okay ana sofo odi aduro yi adwuma okay da bia me ka say sofo odi aduro yi adwuma no di obi owo problem komana aisa police fo hwehwe wachew na wadwane akota be ma camp wo chie ni ye ize what ya say police fo hwehwe wachew udwane akota ba bia be ma camp me ma mafie wo chie ni ye ize eti kwose na obi sa sof Kumchacha no Moesha na busuafo ho Ghana ha ya wasofo bebre wo Ghana won ye papa ya wasofo bebre wo Ghana ha on ye collect anya me di tumi ama won anya me de power gift ama won anya me ensa wo won so on betumi de na kosofo bi ya wa enye problem on de ne baba sofo Kumchacha won so a say ya mo mpa ya mana na yemfa ne mfenkyerechire mu a enye problem okay sabe me masuye yemfa wo bi mama suye me yen charge no okay tie ni o itio yemfa wo bi mama suye me yen charge no yemfa wo bi ma sof Kumchacha ho ma ni ntua consultation fee okay ya wo yentua consultation fee yen charge wo bi ya ye wrade di amaye no ene ye de chen yesi yesu se munya ne kwa mo fa ma kwa okay eti na busua ba bia se yesofo papa bia o mu gini di a won di Moesha abekwa no I don't have problem na odi for oti Moesha asem no ne said in the situation e ko no eba wo mu se like bompa ye ma na ye bibi ma na mini aba empire body ye nyina no ye wo fia ye kan empire bum okay itio ye wo fia Moesha ni di no ma mo di ya fa cheme enya hwe ye kan empire bum by ye wo issue bi o ni problem bi o wa sabe issue no ehia se etumi konyame nkrofo bi wa ewrade di achede bi ache won na onwe lay hands on say wo hwe bible mu a Mark 16:15 yesu si enko wiase nyina enko kensempa na di obadie die no wo se enkire abode ye nyina so ade ase di obadie die mu mo nasu na wo kan ba wo se mo de mo nsa beto ayenfo so ayalefo so na mo tutu ahomone yade bi wo wa enye telephone so okay yade bi wo ne honhom bi wo wa enye telephone so okay ehia laying what can I say laying of hands thank you so I say na tumi aye ne ho adwuma yi kenya sa ka Bible nka se mo de mo nsa beto ayalefo so atutu mo de mo nsa beto ahonhom so atutu eti na me ka se sof Kumchacha me no
ye nua ba Moesha no ye nyina ye proje ama Okay. ba bia na busuafo de ne be kwa enye bad place enye bosom so enye difo torofo so enye difo de aduro ye adwuma e de azan ye adwuma awo ye nyame nipa re a dom wo ne so a ye nua ba ne betumi enya fa hodie no me nua ba no no Na odi for ye hwe ebra Moesha ni issue yi ba yi a Ghana for dodo na esomu na ebinom osere no ebinom de ne nkwaje anase ne repentance no na wo mo e de twetwe no so o we oboa we na da eye for fame ye say dodo na susu se eye no na ma no ekọ sa ye atiti ni mu hu ni se Christopher binom eye nyatwom dodo na aka asofo binom kura beka se Christopher binom ye nyatwom a ye papa prophet kan bi the woman say on say yenua baby kura be kasa afa ho so aga say wo boy yenua bi din ase de ye papa akrobeto bebe ye comic edifa Moesha de no ntia no na ma afia Schwarzenegger so de na no etumo hu ni say for hypocrite yenua akrobeto ka say oh se na twetwe ne say ne wanya eto ni we nyina na sesese wo se ane wa fanyame na opekunu ene won kro ne badodo na aka na no mi twawa no maye mfa bere mo ma akrobeto okay akrobeto nye hwe okay once akrobeto ni news na o kan ye fra ne rare news say rare news no o ka asresam so ewum enokre emen krofo esere so ada say ana wo de no to nchen a akrobeto owo na won so wo Agyapong no madwuma no oyi nkonya movie oye sinitwani e wona mo oye sinitwani eti bi sa eba ye no a wo hwe ye nua mo Asia no on the office say sinitwafo no ya no the movie foforo ba outwa ya no to make creative bi say na just it me a trend mo so ba kaya mi nua ba na yas me pana sempa oni mi nua be ma won so ye sofo edin ayela msisi sofo yi o Kumasi John Pra okay Apostle John Pra oni ye nua ba na yas so won be wale esisa wade ye se wote ya ama ebegu social media bebre ama ebegu YouTube Facebook dia by miss of Kumchacha de na me say nya no correct okay by any pe wo wiase dodo na gidi ye because ade ti na me say nya no correct say na me say John Pra oyele so that's it later Ghana for ebeto yenim ema ye mu say yenua ba na yas ene John Pra de no won ye na ye den sini eshenkrofo tu because enkrofo akoma ekodi akile ama eshenkrofo se enkrofo ya dada ye eti sinitwafo no ya na bibi se ba eti na ma akorobeto edi beka asem no eti obi edi brem koma akorobeto a wa brem ne kwa akorobeto wonye hwe eti yenua ba Moesha de ne ba ye no sa na ne enkrofo bebre nso fe se eye sinitwa ena bi a wo be pefem ana won de sini bi ba out ena bi a wo ye bibi sa ama sene ne ba enkrofo ani akodi ye chele odi for ye beto ayensem no eso na efia Schwarzenegger ebebe kasa efa ho ne yengongo tie ne nsem no emfa embra na ye ba na odi for so enchiremu a so wo ana sese ne nkasa ye no ankasa ye so ananie so wo de wadwe nche no afa ntia busia mayenkonko hwe eye efia Schwarzenegger video no embra na ye ba ye beto aso tinka bibi ya madam fafi na mebeka sign na me na neku adom yese mo na mo huru no adikobia na mo trolling no for no you've gotten it now. Stupid celebrities are trying to gain momentum from it, circulating lies and no grant interview. I am telling you, Bibi Moesha, her blood is on your hands, all of you.
And I mean all of you, all acrobatical. Adia Pia Moesha, no, her blood is on your hands, and God in heaven will not forgive you. Now, you were throwing her for what? Say was sacra, and it says, on your cool misata, Moesha on your cool sedon. Oh, papa was siakrati ho, sorry, Muhuruno. What the fuck? Move your posting a picture. I'm praying for Moesha. Pray for your soul. Pray that nothing happens to her, because hypocrites and parasites. Namisi and some Ghanaians are very stupid. Now you want to blame me because I'm not posting Moesha. When Moesha said she has repented, all of you were mocking her. You were circulating lies. You were trolling her. Did you give 1 minute to her mental health? Did you for 1 second think, say, do you think Obian War didn't say Fiashwas after trolling her and breaking her down? You people have made Moesha suicidal more. Grown stupid people, and never posting the picture. I'm praying for you. People are circulating lies. There is no man involved. The person involved, your mom, you people attacked her mental health because Moesha Sakra and you know Kujeji. Na ebusianfo said the self-acclaimed queen Accusations ga ede to edwa eno ohun say Ghana for said the ehwehwe ne yansa kana say yenim na Moesha say bibi eye na de ne na chese ni moja no ebewa yansa no nyame bebu sapa ede free e wona wodi for ha de na chese wo bebo ye nchiremu ama ye hu say so obi aye ni bibi ana say obi enam ne haw emu na bia obi nam so na waka bibi na anko ye nu ti say nipa ni di free mu a saa so twen no nipa na beji ana nti odi for wa ha de ne ye nchen hu odi for wa kwakotie ye nua bayi ne nsem a wodi etu dwai say na wo no de o kan ye nukure bi wo say Accusations ekan sadia na ye beka say nipa bebrebe wo Ghana ha afia edo nano esi won so waye bi kura me bi ewu waye bi kura me bi so anya stroke okay waye bi a me bi adwuma abowo say sa na o kan de a wo no nyame de start here or the start here from one so first okay nyame sa tem wo no na nyame de be start here na osof Kumchacha na me kan say wo nyame de sa tem wo ne be start here fi Accusations ga so first because Ghana no me nua ba da bia me kan say bibie ni Ghana ha ebe ba Ghana ha pa Accusations ga ofana ntu nanu we on phantom or the tomon so a ne dia ne yesa wo de tomon asa wo de tom wo dia tem atwempoa ja empanifu a Accusations ga adu o matam Ghana enye mpanifu aketwo debi ya papa former president Mahama Accusations ga adi na tam da okay ya papa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo president of Ghana Accusations ga adi na tam da tam wo opposition no ya papa apostle Kwadwo an influencer yeah kantanka sha papa age 80 plus gali chenano a chenano ten ebe di papa we ya tem e cha papa we mpoa oba Ghana kasa nkrofo kasa Ghana bebrebe what is apostle Kwadwo what in nanum kasa da what in nanum kasa da ba esu kono ma we etumi ebe di papa we ya tem amedu ba bia ye ka so omra me pacha okra wase obe pacha wo de sabe wo de be fefa ne to na enso sabe biem ya papa dark light house so fo sabe okasa ya na no chi aye ekofa ye hene kese eyi otumfo ho no so asnega ya
aba bontin be didi ya papa dak yatem ebe didi na tem be didi na tem didi papa na tem sabe atintenhuro etalo toa eja yenhwintra dabi ya mekase entontom be di agoro ade akoba bi ya empoa no mo nko ho because ni mu ha ana ya asofu Kumchacha mekase wodi soja ka achia yen time ma ben soja ka se wodi achira obo aben abone one spec one hwe ye na akobo ni mienu miensa no ho achire one hwe asotoro obaji biansa na wakoda okay soja ka anna nipa wo ye nkwan na nkwan na waye no enchinchem a waye nkwan ya menkwan na enchi etwen mo kwasensuo na fa befremu a na wase akwasampu epunsuo na de abegum epunsu ye nchenchen de da ande se wase no epu ye freni si ye nchenchen de da wa no ya ade udidi mpanifu atam adidi obi atam Ghana na wo obi cassette ya obi asabe na no fomu a na ye po bi ama na ba be yi nipa na ten na wo ana wo momu Awurade Yesu ya Santoa secondary school ja sofu Kumchacha de bi ya mekase ya jiji girl we so Ghana ha ani ya ne Schwarzenegger en wa Schwarzenegger ana ya dia si etim se na no ya o kwaka wo bedi watam yanka sem ana wakasa quotation mi o Proverbs okay 9:13 so kan Proverbs 9:13 waso oba bi o ye kwasia ana ya o pekasa bebre na niti eboso kwa wonim nyansa tu se oba bi akasa bebre kasa bebre Proverbs 9:13 Bible so okwahia onim nyansa wa kwahia nyam na mcho Bible yo na odifo se de ye Ghana for dodo na ekase Christopher eyenya atwom no wonsusu hu ne sa omosenka Moesha ni issue yi ba ye enka wasenka Christopher yan so ni mo yan jeje ne so like yan Brazil no se de papa ko fo do se an yan Brazil no de se Moesha kase oba na asoro ko beje na wa tu yan Brazil na ga ye Christopher de yenya atwom se kremoni anaso obi na sacrifice ni boni mo ko kremo mu a just se de nkan kremofo beje wo mo no Christopher ye mu like ye hypocrite I say ye no wo sere enso ye tiri mu no de enya sa na me aba me ma wa nsi sofu minim sofu a obi beka so wasakra obeka so okona so le obepam no okay me de minim okay so ada say minim sa ba de meken say tama emayi on ko condition mo tese Moesha de okay asofo yem preachi yan kan wasam yan sak yamo wonti ase no sakra okay I mukabrofu bi mo say I die no it's always at last me da say ya na mo ma de yan nsei nwie na de yan nkoye bibi nwie nsana ya keka wonsam okay twa ena adwuma ba young girls yi bi ye yes bibi di hook up and they were hoda da kra kwatidie odifo ade na nto se bi kakra kwatie nya kwatie kwatie yenko broni kan say odifo yanto aso broni kan say woto sebe young girls yaba twa adwuma mi nu yaba wo sole ya young girl it saw wo sole ni wo dwale no wa ba adwuma pa adwuma ye sister tonwadie pa bibi tuti ensuo kura ya na girls no say eda Ghana adwuma ni ya woboa kwadwofo no se adwuma ni Ghana pia wataton e adwuma anka eton e adwuma okay dano nana na nsana me na baabi sa na me kofie traffic m gali bi oton kodu Ghana wo fe pa awurade ojina woni kokko owo shape awo anim wo akire
stanchions and backers. Okay. Defender and striker. Girl, you will be biabi by autumn kwadu. Then again, then ya kwadu ne ton. Na one fat ni ni peduan kosiwo. Na mema enwo na yase atise fufuo. O de ton ade. Oba bi obeka se adwuma ni Ghana. Enu ti na ma ne bo ahyawe. E ma ne bo tutu. E ma ne ye hookup. Se wo ba wo ye kohwini. Okay. Wo ye kohwini me na me ka kyerɛw. Adwuma wo pe bi ya wo benya bi ya ye. Sabe aprepra kona ye adwuma. Miniaba. By and the young girls naba. Some kwa ye adwuma na bosome yetua me 4 million, 5 million. Menya se adwuma no me ko ba me na mu ba ko a menya 5 million. Jimmy fuo ba. Jimmy fuo. Ah. What Jimmy? Jimmy and what Jimmy? Oh yeah, was in Yami mami koko fuo. Me didi ho na da akate koko ena menya koko fuo otena no pa na wabo na wa ata na wia enwumre no wakali no agiskaba wodi koko ni didi ho na akate besi so akate gali bia beti an interview wasi ye day wano hookup no wotumi ni ye mema na akoma 10 eda. Okay. Na oba woni mema 10 eda. Hwa meni aba emani biye di won di kwatia ama na yase biye ama na yase aise man ho wodi utishem ebakọ ya wa mani bi owa wodi uti ekọhye ho ebe yeye wadi ne ho ama sente wone ho wodi mu too much asente wo ho me na me ka kyerɛw ya wa kura no ya wo fufu a eyi na wo fufu me reference bo waduro tim no ya hwe eto da bi a na ba nse waduro ne nchen ya paapai na fufuo ni bi akwahyehyɛ wo oba bi yedi ne ho ama obie na se kyerɛ wa oh mi nua ba wo se wa paapai ni o ma hyehyɛ ho enkoyie eti medie afutu asof Kumchacha me de mama na se sister jai se tutu adwuma no se hu kap ni jai na wa ga ni ba na ede bi ni me ma 10 eda na wa check ska no ede bi ya mitumi nya 20 million etimi de awade ye de me nwale da me de awade ye de me mpe me de ye de no na me pe woni be ma 10 to me da na ede unya 20 million ayode ba wo de ya wo nwen da ache ya de ya wo benya won se scanner wunya na ede ne de ya wo bu mu akonta wani jehu a wo bu akonta wo ho ba ya de abronsam de be ma won check ye e bia one day wo bakọ na wo bia botuo ne wo kun na wo yi wo firi wi ase e no de ya won tena si mu akonta se da kuru bi wo wa Moesha akasa sa wo te ya Moesha ka bibi se ne na fufuo bebra na woni nipa bebra ekwa onma onma so that say tama incident isi circle eja eni nsuo ekofra petro according to me nkrofo bi yete wo we onye mema wo te ekọ Adabraka police station wo se won ewu mo ahyawofuo no etutufuo na gira ho se adam etutufuo na ngukurenye 50 yeah se won press won eja no toy on press wo en eja no toy so we na wo kwa wo bako no mda so gina ho me da se na wudu ona nyame bi sa se sister eden na do ba ha usimi dwale wiye ena me be twem be ma se be me nkodi mi ena ensuo toye ena yili me na de me yaba me ni yaba hwa ye wo abrabo bi wo wa da bi ya me kase yen asofo no edu tam esese ye tumi ka no kwede e preachi 2 Timothy chapter 4 verse 2 was se pamu ka asem gina mu bra ye ne de yenye na yi ni pattern kanim na tufu abodo chila ne chile eti edu tam asofo esi ye yi aten okay Proverbs chapter 12 verse 1 Bible so obi odo atenetene wodo nim de ya na obi otan ya nim kan wo ya aboa say akrokro no asofo no munya preach wo say akrokro no asofo ni nya akrokro preaching no mo kanimu ye nya akrokro no
na yen kanim na di panya bone ye so just here na obi a wo ye hook-up na watumi akosofo obi nchen wase bompa ya mare kuna sini sofo sofo mebe press semina mebe press semina e di akodwale apɛ customer na sofo ama na semina wo ya bronsam sofo you are not a red man of God eti menu man na Moesha sofo Kumchacha wo de wadamfo jimifuo bi wadamfo jimifuo bi emma nkwase afutuo se wo ye hook-up wa wo benye ska ma ye hook-up ama metotazim ye no tazim ska no wan hwe bi ye kura wo ni bi wo bewu agya ho me na me ka kire wo ana me de silekwen ene silekwen ya mo ye mo ka wona enkokorafo ni bi ntumi hwe wo ma ye mo ka wona enkokorafo ni bi entumi hwe wo ma na kokora wodi be ye 70 years adwamenti wuhia na waka yomo wuhia na afre no lu wo se na me wo adwamenti na waka yomo ministers of Ghana MPs ahemfo akasia yesika Ghana sika wo men sika na silekwen no de akoto dan ewe yisilego no de amano no de atolan cruiser 7 billion 6 billion no de amano tiana young girls ni nyina when we say hook-up oko YouTube on social media platform e woso bebre I want the yes adwuma no kwase adwuma so no bi afade ato no so no bi afa mini asofo ba ko se kwase akwa hook-up mini abaja yo sisawo media footwo na me ma na abranti enso wo sisi mu yawo deda sa akoko no Odifo we de ensem no ye di Asia enesa no ye papa wonabo Kennedy Agyapong ye mbra na kache kakra ne ye nka bibimfa ne nsem bia wo kan ye atse dodo na susu se entwe ye hu anase ye ekwan a wo kan ya enam so ma wo bi edi ehre ne nkwane no abia na wasa akwa enti we ne de wo mo etna se eye komu wo ho a enye ye enti me ne wo ekase de ne media houses ni bino crampo just wo mo de no ko ye court anase wo mo de na asem na kwa kopiem wo ho no mo na ansa na no mo man kotie ye papa wonabo Kennedy Agyapong sama wo kan edify Joy FM presenter ye Iratus asaredonko ehwan no ama enede chese dodo na ekasa edi etiane ye ba na ye je eye odifo so adwentre ede afa ho Kennedy Agyapong. The reason why me person me clear anyuma we very very sensitive issues, you know. There's a video out Kennedy Agyapong has spoken. My concentration is not actually on Joy for Makoji, some journalists in multimedia, Makoji bribe or Gabi Asochidakon. I've told you guys several times. Last 2 weeks, I told you, say that is what they do. They line up at Gabi's house and he pays them. So Evans Mensa, Sa Gay Boy, and your friends say, the morning, my friends saying, Sa Kujo York, Sa Youngson, Sa Komini boys, you know, that's how they survive. They are liars, they take bribe every day. And I'll say this without any kind of, I don't know, but these guys cannot be trusted. So I need to let you know that. But Kennedy Agyapong, our friend, also already the chairman of defense committee, you know. Now, and there may be breaking story or news be actually, it is very, very important. As much as I hate the operations of multimedia, no, I always want them to understand the say when it comes to human life, you know, very important. And Kennedy Agyapong and this government, they are doing something. And I know Kennedy, I watch him. He knows I watch him every time. And I know his next move. And his next move is against a journalist. Now, this government strategy, say they want to take some journalists out. People they feel are not making them popular. But the issue is, as seminar is, you know, a journalist for and a coffee buyer and a seminar buyer and a journalist for Kokabaye. Let's listen to this ignorant man. After that, we will deal with the issue. When your attitude program, but it's an issue that we need to talk about. And Ebia, a chairman of Defense and Interior, as some way no more and Obian team and can anyway. Let me start with Ejura. So, Ejura, and then me briefing, and Ramiya briefing, and Ejina, so say. Ejura, even the
the MP, is a member of the Defense and Interior Committee. Although there were excesses, he said it plainly, he said, I didn't hear politics, and I hear politics. Now, me say, me no Kuragu hospital was a barco, a cannon nine, barco, a born her. On one casa, a dura MP, catching us away at MP before. But I've said it several times. I'm saying it here again. Say, and Tokwabepa Ghana ha, a more media for false reportage. Young Rennie, a BSC baby, a BSC baby. And we are not different. Rwanda, media for over 800,000 people died. Her false reportage from Joy FM, they have to be careful. And then read my list. May catch them will say, my boss, my contact, Obaha, and then Bekasa catch me blame. And then may come Matthias and Joy FM. I did a mostly MP before and from ye into my best sabotage you. About Bomutriso. Who boss ran a car, who owner of the business. Catch them blame, say, Joy FM for say, MP before show me. And he almost sabotage me. Tell your boss if I'm lying. Now me tell some my officer will buy. He told me. May I told Gabby and the rest Joy FM4 complaining. But I've met Joy FM4 and what Gabby fee. And then I'm going. Again I'm going. You want to destroy the nation. Now this boy should be beaten seriously. It's so annoying. Some journalists answers Obama should beat the hell out of him. May a president say be a guap boy with him. And the media we are above the law. You are not above the law. Because Obi Akukumninia. And you go and report say, well, fix the country activist. And you see word mob. Mob and Akukum. What do you gain? And then Nipa Mienwa say, and Nipa Miensa and Joy FM. She is ashamed of yourself. What we are doing, me catch them, me catch them straight. You bia, me children, but you got it to you, got it to you, please, and you got nerves to. The rest, I actually don't care about the rest, but we need to set some records straight. Kennedy Agyapong made emphatic statement. We need to be serious about